Ingane ukuthi-ke nginibiyele namukele zonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka the king of art. Nima uqala ungena kule channel wenza lento sikhaya ucindezele usubscribe. Abantu abaningi abawuvali umlomo ey'nkundleni zokuxhumana emva kokuthi-ke uBigzulu eposte-ke indlu yogogo-ke akamakhela-ke wengane zakhe njengoba-ke sazi ukuthi insizwa le inokudlula isandla-ke emphakathini-ke. Gogo-ke wamakhela indlu njengozibonela nje ngapha-ke esandleni sakwa-right-ke kade-ke kanje njengamanje-ke isinje wengane zakhe. Abantu abaningi abawuvali umlomo abaza-ke obuhle-ke noma-ke okuhle okwenziwe ile nsizwa ngokubuyisela-ke emphakathini. Nange umphile esimeni wokugomeda uthi uNkulunkulu necebo-ke ngomuntu wakhe wayesebhala-ke isayini-ke yokubonga wengane zakwethu umshizana maqonya uthi mfowethu umuhle umsebenzi wengane zakwethu. Nange uFizi uthi-ke this is ubudoda-ke usebenzile wengane zakwethu. Nathi-ke sisho njalo wengane zakwethu siza uBigzulu yenze-ke umsebenzi omuhle ngokubuyisela emphakathini. Sengathi-ke banganda abantu abafana nale nsizwa wengane zakwethu. Mina-ke sengiphela kanje.